Gikundi gya Kariba North Menti gikwenda abunge Mugambire Ndekere Wabore na wa North Menti Raim Daud kuandikithia ripoti na maabisa ba uthundhuria iguru ria wamba buria baumirire ntuku ya maandamano ja Sabasaba kiumia kithiru. Wa Kariba bariuga ambunge babo baire ne baririe miario ya kuonania netakaba kumenya kaumo kamantu za nyuma ya Ndekere kwaria ntuku imwe mbere ya maandamano na kuga supermarket kaiwa Meru na we mkuga ati ni kiama kia DCP kia banganitie maandamano na wambabo. Bakiaria bare obisine chia DCP Meru wa Kariba nkurukine baugite ati bakambiriria mubango jo kweberia gitene mubunge Raim Daud na njira ya kuthurania saini. Muthuru Murioki ni agutwachio. Ni motongire banki ya MBC kuthurania banyurite muma na gutonya obisine. Nandi a Kenya bena wirigiro bakomba kwithura bakirithia mantu jaria bara makuthithia kagita karia nkamenyetira reo untu bubu bokirotera mondene North Menti kagita karia atongire mwanya kuma North Menti bakinyete obisine kia make DCP skills and grounds DCP skills and grounds bachimiritie na kuwa nandi bakambia kuthurania saini gutigira ati ibakurita mubunge North Menti Raim Daud gitene renyithurano biene bengirije 47 bithura bigikinya tureterete IBC eje impress na nande to na IBC ne to me support 100% ya kiama kia DCP toruga tutenogwa inyarenge kworiko ituretere toroke je chamani na ito ba support na naro tojete aje kwambire kuthurania saini na naro ja tongere na opinion linda ba North Menti tojete aje kuthurania saini na tokambire ko China na to na mengiraundi na aro maratachi na to China na mbere ntiko mugwanja ira tokethro tokongania saini no tio ongera imuogo ko kana mbere etonto this time kawanete kute furu time weje half time na itokoria ndo North Menti mabaratathi jakaumera jothe jakuriko mdojo wa MBC ne rathitherwe twengeni mbitieje leo totangikia mono tomengeni ote maendeleo antobe tokabagurawa ikamotu bona na kwewegana otenjera otembi biaje to meaka bebtin la imwa korea bebea no ntwigitare aku mute coka ne erekere twe mutene na gaitite kurikwa na ito kwerekere tia na hatu akurika ndenda gukwira kuma na arua andika kwambiria ntarikie na arua tweta kumove kuma nyomba gwitengi nuntu boru rwo kuringithia mwari wetu geto mwaikiregi atararekeri mwana omukiru ukurite na njire kurerwa na ndini ukahethia tenwe uthuranitie antu bakwithia into bya kirini maratasi yo kwenga twatiare wekera signature sio kwenga ko totenogwa kana inoge tato te kwenda kumenya lakini otethira we mubunge wa North Menti again na tukuga tuinyererie na tutugukira amna bubu atongire baba baketho bakwire mwankire nandi nigitu mubunge wa Boni Mugambire Ndikiri nojo North Menti Raim Daud atreto ni mabisa bandikeri nigena baba kuandikithia kumania miari yao yege winyange basabasaba kurigana ne ate ntukwe kiumia maandamano jo jaima Jumatatu itwaigerwe mheshimiwa omwe akiuga gukaethwa na into bikenyangwa na supermarket ikaethwa kwithikira Jumatatu uo ethwa ntuko kwethwa mheshimiwa ule ubichina North Menti na wete mo de CID kana te investigator na ugere runene agwetagwa press ugere DCP niyo ithetie kiuria yakwa kia mbere ndi uria rindikiri na Raim ri na atia baije Meru gukaya suspect ba mbere bakuamba ba wethania bo Meru Raim na rindikiri baburi kuthaba mbere ni ondo bakuthura mono tukionaga mithika na bakaro bagithangikua no rende suspect irio bakiwekira bakuona ni utongire ba DCP kuthabukia ndirwa mantho jegie mbara ile yonekana ntariki mugwanja murijo mugwanja ntuku ya Sabasaba turiaja gukodem allegations iria mheshimiwa Raim Daud aputete against our leaders by DCP
tabo Honorable Mithika Nturi Karo Karim Muriuki tukira Rahim natige kugia ugwa mapema. This time loud sisi kama vijana tuko hapa kumobilize other youths to make sure to kusaina maratasi jau to kuikia nja mapema sana. No, you are not helping us in any way. After all, your allegations put against our leaders, they are false allegations and we condemn them today. Na tore kwera to emergency sisi tunakuja kwako mbio sana. They want tamwire kwera we want to take you home at a half term. Kuga manto mwanya kulingana na ule kwa last week mujumbe wa North Imenti ajanere nteto siorongo ati kiama gieto kia DCP ikio kia sponsored thagare na routing kwenyango kwa Inton aja mutindo na kuntu kungi ndisi ya igoro kana ntukwe igoro mbuga ibaraitire marieto na mbicha cia ntu baraba pagine bakuthoganwe bausikete na mauntu jau inkwenda kuria Rahim morongo na twirethera kiama kiu kia antu baraba gwati kwe mtu DCP ureo na kethe atio shame on you because of misleading the North Imenti people, because of leading the country. And we want the DCI Rahim abati kwithatha ia kioroga bioria anenkane marietwa jau janta ba DCP baraba gusikite so Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiri wa Kangangi.